Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haflatan Maulidu Rasuli sallallahu alaihi wasallam sanata alfin wa arba'amiatin wa salasi wa arba'ina hijriyatan fal masjidi Hidayah Palameang, Kecamatan Matiro Sompe. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah di Masjid Al-Hidayah Palameang, Kecamatan Matiro Sompe. Al-Barnamijul Awal Al-Iftitah. Hayya bina naftati hazal barnamij biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barnamijus Salis, Qiraatul Quran Sayatluhu Muhammad Asri Estos ila Muhammad Asri Estos fal waktu iyahu. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari Muhammad Asri Estos. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الآيات
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Al-Barnamijus Salis Qira'atu Barasanji Minal Ustaz Habibi Ilal Ustaz Habibi Fal Waktu Iyahu. Acara selanjutnya, pembacaan Barasanji oleh Ustaz Habibi. Kepada Ustaz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pemulai Barasanji Sabang Mauluki dari Quran kamatu asanna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritapu kepada masalawat memagi-magi barakat nasalawata beturungi barakat Allah Ta'ala dan naik kampung tak insyaAllah. Amin. صل وسلم وبارك عليه والسلام كنني ببركك مسلا وريا لملبنا النبي محمد وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يعزف ناله ويركع ثوبه ويحلب شاته ويزير في خدمة أهله بسيرة سريعة أن كما
alina muto jaila pikajena alina muto tepang pakiana endangi alina muto purai susuna bembena endangi alina muto tatangi lisabana wa yuhibbul fuqara المساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسير جنائسهم ولا يفخر فقيرا أدقاه الفقر وأسواه نبي مطعن بالتسلى الله عليه وسلم فكر لني مسكين نني يتلم مطعس بعمل ننرى ني ليت مطعت ولسانا نبع مطعت متينا ندي أريهنة ندون بالتسلى الله عليه وسلم فكر لني مسكين ويقبل الناصرة ولا يقابل عبدا بما يكره وينفي مع الأرملة وصل العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه نترم مطعن بالتسلى الله عليه وسلم تتنة متدوي نني الجب مطعن سباوته ولم تلمي ويمضي خلف أصحابه ويكون أهل الدحر للملائكة روحانيا جب مطعن بالتسلى الله عليه وسلم رمر سحبنا نقودا مكدا فروين رمرك نسبنة رسك عليك روحانيا وكان صلى الله عليه وسلم يكل اللقي والدم اللقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويكسر الرتب الجمعية لأنكرت نبي صلى الله عليه وسلم البكور يرسيسياي نبم ملايك كرماي تاون ويسدبنا سبب رسلم نبلم بيكي وسم بجنة نبم شوري كتب جمعنا ويتألف على الشرب ويكرم على الفضل ويمسه ولا يكون إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى نبغل بمطعن بالتسلى الله عليه وسلم تاوم أجمعي نني تاوم كبنكعي نني نبدي مطعن بوما ندينا بوجي بواد سديادا سنغدنا مطعن بنا بريوكم الله تعالى وهاهنا وكف بنا جواد المقال للتراد في الحلبة البيانية وبلغ ضائن الإملاء في فضافر الإيضاء منتهى مقادر مقان كاريا ناداداي آد أمبي ملبنا النبي محمد عبد الله وكبره الكريم بأنفس من صلاة وتسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
panitia oleh Fatima SPD. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, kita ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya kesehatan, keimanan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Hidayah ini guna mengikuti acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat pembawa hikmah Maulid malam ini, Ustadz Muhammad Fadli Al-Hafiz, pembina Ponpes Darul Imam Masjid Agung Sidra. Yang terhormat Camat Madura Sempat atau pelaksana tugas kembali yang kedua kalinya, semoga amanah yang disandang bernilai ibadah insya Allah. Yang terhormat Pak Kua atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Koramil, yang terhormat Bapak Lurah Palameang, serta seluruh undangan dan para masyarakat Palameang. Acara Maulid kali ini mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi COVID-19. Acara ini terlaksana berkat partisipasi dari para masyarakat Palameang, pegawai syara, remaja-remaja, dan para jemaah Masjid Al-Hidayah. Sekiranya dalam acara nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi, karena sekiranya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sepatah kata dari kami panitia. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Summa assalamualaikum